BJP adum non sarkar ke bang abang ke amit hanga jakong tak sabak tulum ini sta amit hanga jakong kan kali akenang sot olama bang ke opposition party adum cingrum nang SSC hin pen kamatha utha APSLC la pen kongres tung nang ciproy dum beda langso potsi la tung ki hajo penangan konsensi ke la tung pakni pakthom ke ki haimat ilong bang ke suru pathar 192 ne 98 sem lo phuluni ta pharo phole le boda la se laya konsensi long ke yong si opposition atum chingrum the ka sonte hai de tiap opposition atum BJP tum rem de tiap stanona pini lo tum investigate lo ke thek dam long ba ke APSLC atum arlo BJP relation theta arnisi tarabasa lems ar result aputa APSLC leader atum tarabasa ke dam uta langsa puta press kemal julobon or pamle liga mata lasi arlo latum relation thepi la penala tuliram ronghang CM abang ichi pukong nitum APSLC phana cheki bomlu lasi nang litum aphan pini nel tum documents na pilo photo a media house te aphan langsa photo nel tum pilo lake 30 June council election are result klang de philo jai katha BJP leader tu veram rohang phan ke chetong da atha ka bang ke BJP phan unaning tonpo ar lo bang ke BJP ben handshake chata kali sonsuri akam ke kleng ya phan ta matum kleng langsalam ke asu APSLC atum chini dunde sta klang da lo da ke nasi neli tum bhanang arjun nang nelo nang letu APSLC leader bhanle arjun dang arniwan ko pia kam si tuliram rong hangalong ke dam lem dem na jai ka tharaban a photo dolo nang letu neli dua photo pinya press conference pot paklang nai tuliram rong hang pen jai kathar ka chitulia photo bang lenang letung print pe paralo printed long ka lapen electronic long ka lali paklang ikong lalu isi ke ate tu bang ke non tribal apan voter list pen amen than at nai non tribal apan ke election thur pathor long le pusigi pu ka chipajer po bang ke AJP pen politics ideological di correct malah cok lo mah election thurte non tribal apan voter list ben amen than tendike tribal aso apan an separate voter list ave tiga bang itu election thurte non ke election thurte kali election nangge lepene ka chithi korte te election ke thurke jai ka thar ban ben congress atum phan si kai ke dynastic politics non ke APSLC the dynasty politics lupa mo lasi latum kapa cubaya kam lok sikem sik sedun amen pen karbiang longa rada kacong toy langso karbara bangsi langso askima bangsi political schema bangsi langso APSLC itu in lahelo non nelitum al kepan isi alam juga media ini lama bang ke kaitak karbi kalidat tu panan ke kice so bongo sena loks gitu te bongo sena polang lagi pudam ke bengali tu pan te jai kata rahe masor ke bengali pi kali ma bongo sena kali mala laksalam ta tu bai lapen asupu kacipangri jai kathar asupu arkoi ingti kathar kacipangri 25 April 2017 lak invitation letter jai kathar ku se chitok lo ahe masor bang ta onjuli ingti kathar ku se chitok lo karbiarona te choma chok chema karbia jutang te la karbia customary law te choma chok chema la jai kathar ban la jidam bang chok pan dar judang ne
APSL leader man lear bilang nak invitation letter lo la tanang le tuma pang a media house ti na pa tak na pilip la si lata nang le tum paklang ponik ta print hala ta an parke alang tumar ni sihat dharna dulu election result langgar illegal pusit dharna longta itu hada signboard kali banner ta illegal pusit illegal election pute jai kathar APSL system ko bisi ki thurgulote how can they go that election illegal when APSLC is contesting this very election a logic kunam APSLC akan jai kathar atu na chitanta alang ge thangta ave autonomous state demand committee a base ka capture ya kan mati langsung panco langsung autonomous state movement ka lang no panco nasi autonomous state ta lakum kihang sinon ke ningelo sta memorandum piniarnya di pakat pipilang ja hala angtong inti kathara phanta release nahi pulo lata memorandum impact ave dharnar ni ta memorandum ave mati DC apanta me chief minister apanta me CM apanta me governor apanta me memorandum pinai mati even la voter list bhaya putha kanta memorandum impact ave autonomous state aisu alama bangke api alam lasir radapan kapamang huakam lok si laji ai kathara bangke iklem langsung lama bangsi jadi tu kaninge kaktung lana highlight kita lapen radapan da chuning rilo six schedule putha voter list putha non tribal apan voter list lo amendment ke thanjia putha non tribal apan longle pata pinang ni putha jai kathar radapan apa coba yang lama bang roy binang ni aku tu mi alama julong le lobe flyover ka project ko development mati la a town pen chitonon tenon sta isi developmental scheme ko di put town lo yung se flyover kibi ke project pulote harong ar rural area delong su ki ta jai ka thar project alama bang logical sedang mati langsung menit ke anti development langsung jai kata ko bangke anti development putih alang liken nona bangke time pass apan sil haya kam claim aprang sakuri claim ke councilor lo secretary na claim lo mati nile tunta dam lo pene akam nang claim pinau kata rasa mo putih ini sakuri tu ni siksaki non ke sakuri pension dam joilo siksak sedel hela langsung time pass apan la non join to rompi tum lia supu pan cubai pension me council palen ako biren singing tinon horsing tinon asumar apan elected pamanu na ko kamatha son hai la jai ka thar na lan gan lo cubai pension ta council le na ko pula si nominated anta ka chokam nam lo ke ka no te pan ho ne nominated ta chokam nam lo pule bjp tu no nan ka thara ke mo a principal ideology age thilo election illegal puta ki tu aku election ta pathu tu voter list chok che ne tu me kroi puta ki tu la sa voter list pen salam tu bangke aku election ta pathu tu lan cho ta kalina nomination file lo te seme deng nai nale tum nomination ki file lang ma jawa candidate ta me seme deng nai ne la bangsa constitution pan khoi lu halang so bang file le dengan lo mati jai kathar ta episode sa candidate le duanta ende voter list chok che constitution rules framework ke nan la senon la hai ka do ya kan ne jai kathar ba ke rata long vote ka chupang rum ye kon claim chok la senon ke claim na ya ba ke councilor rules ta menon SC ta claim na ko la senon ki election manifesto long tu ke di
Itu election manifesto lang do. Consider rules tadi ASCC kan. Ayo claim ko. Ini election manifesto do. APSLC tu election manifesto dah. Lain do. Ini himpen bang. Antar ke, el tema